ke karacha mishalat gwasme mgora dong di run palping kaliang da ka report mo ata dana dong bimal belet ka je rewi ka South Sudan malen gor ke ne dial ke gor ke jeno de kirm yadit dara mal mo dara jalot dara kan ngodi alte konte cha yat pin cirme ngai kon ne ke 2018 tere agor e mala kare agor tone ajen lat me ngai kon e chalke permanent constitutional abongone no mo wade je kontuk no den akulu we ka kuin kware mara dien da la jen men chol kon idne la population census la pegna de je kwende pegna de jangach ko me char komene kenene mi je kenu kan pegna kana kwen ga jen ta me they use the data ne te konte cha collect ne ke 2010 kan civil war kenene ben ki kan kor South Sudan kana talk gwade bi korbe tore wi ko juba me ci kirm yadi te korce je to ka dobe dana gor jeno dere doctoring ma cha dere jennak ci dar ma char ci kula ken ci dar ma char ci len ka jen kuje mone a chulo de wang werte konte ci dot ke area ne chu de ni yo order no na kan wertin kontin ci ajek kien were kon karodian bar kon were kon de chicken no kon were kon nenti ci we ka yuni miskete charen bar no were kon te karodian bar te cha ba kan no korme kor to kon walle ano she kam jan kan no were ne de ci do te ci raj moji kan linga no tele de ko lat kan wa e kuma karwa da nyenyo ne kan were kon de cha chu target ka shwanak alo la kana guje long pelikan kan ne kon de la jang gwasame ke report dan cha kula lat ko me dan che je ga dur che we ne ko dong be we ka kam dur dangro ala kam nuer kana jang kon kurmo che ne tun wan kan che ka teng especially che nuer ya nak nuer na ka shi nuer kon te wan nak kur kan nuer kon na ka within Juba te wan nak dole ken me we kan door to door gor kan nuer kan ke kalkali namo ajene chaguji no na me che jien ke siasa ki ke politik e dani lat ke kirmi yadit ko ne jen gor je longo da kuma cha da chu je chu yen and then der di alde ke chu tok anyok me dani gore lon ko cha ngaji no no bi ka ga ni ka pyro 2013 pyro la February che kan ne to kontila general nuare tin ci dit choka yen choka nang mai ken dial alo chega jago big retire itu chirun ken tikatok. That was a tactic before I can dagma char kana jene jo cho dagma char kulo jo kana all cabinet and then go kore mi dagma char budol kana ko ba kuin kwar bala di ko kuin kwade lat ke 2015 and then choke jo go jeno ne 2015 je tiaka lon ko 2013 da cho ajer won ke da na we ke 2014 2015 the election day la national election ka jena kwa demand bo ene di are wi jeno de lat choke jo go jeno ne me che bo gwa ka je chakwer che bijik bu kwar ba jen ka je ko ngaje ne diala kon kwa da mu char kwa support ngeti diala kon lat karo di rewe ka South Sudan en gwado mon chokir cho logo no be kom be je ban ping so mu gon lingen walle en yo mal be beni di rewe ka South Sudan ngay ne diala wi mon no dak ma char jare ti jen ya ngay kon diala dak ma char jare ti jen ka ta tere ti jen ka je ngay ke je enran eno ne me siasa mi cha kwen ping kir self ke me yadit ngai ke je men do be kap ke je me kap ke je rewi ke Juba me ba kula yenon ko je me yan ke je ano chere gwada den te wi den a Juba te dore me dan teten so chi kin ya di chodor chutup kadar me cha chu kep ke ki ko re dan chi to nasir me chi ngani wori chi ka gak ke kume kin me yadi che me dan ngai kona so na makarwa da muche nongo che nyodo rodi che kirmi yadit che goro chi dakno char na che participate ka kuin kwar ko jene dan ne goro na wal bat che jiga ne ka ta medan bar tem mi che jigo ne mi che jiga tem roi na che da mu char che je yeno ne ajen che goro beti di al bagalat ka pet dalong la de kuin kware ka pet te ti che chak woni ka te konde cha ya pinya ne me ba transitional government me ba de kula form don jo go kan dial baka destroy ke baka watch ken me dan te ke incomplete ni to ngwana kala let ko ka requirement de ko ne cha te cha la yan pinya ne men yam the unification of force de jalat
tikir mi adi kan mo kana jalat so tikin mi adi shelok jeni shayo nene ne kanol containment site kontete kuma spila yotin kede de ni access speed uptin chogan dia chogan destroyed and among it was a tactic akin mi adi a strategy ka yerde ko kamal a joj ko chala joj men video da rojitin kir jatin me lar jeno chine billet ke dag mu char kel yes bene mal bene no ka dag mu char ba chine billet kel ke ko changa dino chatu ne tin pisa gum cha tan den chen wadi ali kok tin kon tin ya kwa mal yara wale antem rai kona kan wari nyin ka rodi no na waring ma char a chot ke je wi wari dial a cha cha bur je te kagreng ma char me ba support ni wari kana ma dara kula benede te ramimo michi struggle ko bisos dan bala so Sudan walle ka babla ro jen ichi be wo nyam na lo na jokke jog reng ma char je ka ichi na ko le ne ka runte te ne ka me jen ko mal ko le non okay right na man lat ko ne jenene amma dana chalat non ye mona ka kuyo be mal be benede ala international community chikan la da jojen wona ne michi ka 2013 chero de nyom do jero da michi ka ron kin dang ro wi de wel jok che de gwano de ro da loch ko no michi ka 2013 be tuoga ba de ke lu ba kon jakron wer si me chanen chanan ka panal chanan ka jonglei chanan ka unity state ko ke ne to ba ka kulo control ko chilo den che be jat ke chilo den che be je ko de ko we ko ru nyin ka sal ke me yadi so mun wonu na me mon wari jako bi ka jien bi ko nyin ke de jasas PDF kamu wa de jasas PDF waje tem what will happen next so dan mun yolu kor bu dor bo we ne ko jankan an war shirka man te tin ta right now jankan war kan gad tinen yana tinte ke ladde ni ka diari widen dia lan tama ka gad jane ti chalat kor no e ke national army bacci jan lode it was a system ga kin mi yadin melada anyo kurun dia la team right kon te kin yadi te ka training ke de inte goal but ci gad jane ko ken ci kan no ko ngai ken ne te bilurun ka gad jane ko shi ngur ko de luto lu ne dial mai teram mi je en guje ti man di la ngwa ba gwa dan ti ten ba chum so ku ma ko cha goro bete ko mutuwa ga ke bari am da diam bele ne loñ ci de me dere cha dur kir ne ga 2013 me naga na ka ku ko ichala do national election alat ke je ko ce dwal kering ma char ko ce buto nyok ta guje no ba te dial te kon te cha tok ne kenyam ba ga la cha bele tung ne jara jiditen mal ba gore jen 2018 peace agreement ne dan so pressure jatin this week ka kor ka luk ba luke bide dial ba ga nyom gar ke sometime ku mane la international community la kan slow long implementation bala gor kana duktin kondolen ma rodien ka cikana rop la gor kana jin baje del kamni goa a changa jeno jin ci dere me ci dur ciar structure ne ciarna me chang ya kum Sudan chalo no bete karambi jen ka Sudan jel ke visa we ka United States chalo ya kum Sudan cha nyoko me kwa extend army embargo ko cikan bu ko me chegna men kume Uganda moy kan kume Sudan moy kan me na yen me buto men la na restrict je tika senate cha restrict already kwakten konti la kwagarati nungre wich akan politician cha ka ngok so what will happen the next move and point economy kam gene me e hadin tama ki dip karawi ka South Sudan bu woni jen kam ni jiaka so kan tilla international community man let kan tama let kan wo ba kan civilian ko ni chuch ba kan wugde ka kon de kan cham ko ji chocha ben tele choji ni mo jor tama pat kiren wala da kuin kwarna me cha gor international community cha gor yo kiren wo jen million of people kador million of people chiga displaced chiga joy ka refugee camp tege ten ma jang tel ne tel ga refugee camp Uganda Kenya Ethiopia Sudan Rwanda godi ate South Sudan is tiketen tilla refugee ka kuinga ka kuiko kem yadi loko jeno bi malbeted beben in kwal jojina 2018 peace agreement da ne chatan che di alchiko go ne kwali mi election anta mi chele be yare jamle le yene jaram dan la opposition party leader da kuma cha shi goro te mal beben ka South Sudan so right now right ko report da na chala le wone ne mike mi yadi mi she bin no bi mal beben wa baje force ka drop da dien ajana le ro da tam right now right ko ne pala campaign de let kan ka gwada mo
ete ke kuin kwar mi balat kuin kwar chabla da de ka ba katin security tete mu yenen wukana to ba kuin kwar balat ga dawda din biya jiling ami chala da observer ina me ne ko la ngane observed chaji observe no ne mikir mi adid we go ahead with this plan jaga kan politician wini kentene wa ba tigarek mi buro da lat ko gwadan be wa ka ballan ni dum 2013 mu wato nyen jogo jenol lenan wa ka do kura dakre ma charge yene te ka ne ka ta kwa support te gan were to ci loden jatta ci nak bana me ji ko already and kir ngai no dong ba ji support ji ko no even jang chai bi support anyo ko la pad ni to ko de karo de register ko cha dang ma char kan bondi ala ko ken cha mu genin de 30 jun 30 jala de la ram te ci register ba yo gagrar te dial ti ke lu chala do chikan pitere chikan du wo nyam ajena kwa kir jogo no kir ano bi malbeben ajin bi dakam char bi lu nya bina wu nyura and then mana jien ba mal ba jo lat wi de dien mal cha bulat te wi ka Uganda ki ka Kenya ko kan ne de ti shi ka neutral and more shi contribute ka liya so da ni shi contribute ka liya nuare ajen ripo da ne kwalere ja ka lol gat ko de lar jeno no reng machar ajen am dan tigare tel nuare ya target tel nuare ya nak che de nai de no kanwer kan kan shi anan bari po da na pa no ngone ko na che weten lar jeno ne dume ken du reng machar shi ka reng machar de kan nak cha na mo cha ne na tem right now cha jien che lango da la siasa cha we ka duob do dien mi chodo lot tele no da dien mo de no da dien nyir ka wa ko na kana jor mu ku kana da support so na me da la jeri po da na gode nyu akon kel